thobela ka moka ga ke le dumedišeng matšhentšhe radio le batho bohle ka moka mo kabele le gona le dumeša ke ntate Thobejane ka mo go la Limpopo ka Beresford. Hei a re kweng ditaba ke tše gale ke le botša ne taba she le tlo e bona e se gale ya tšwelela gale ke le botša ke re ga botse mpogo ye ba e binago mo ya masione ye ya setsisi ye ke mpogo ya badimo, ke ntho ya badimo, ke ntho ya setšo, ke ntho ya setšo. Kereke ya sione a se kereke ya ba Kreste, ke kereke ya setšo ka baka la gore tše ba di dirago mo ka moka ba di bina le yena mpogo e ya bona la e bona gore ke mpogo ya setšo, ke mpogo ya setšo. Ba tumiša motho, ba tumiša bahu, ba tumiša legodimo la boraro le re sa le tsebego, ba mmolela ba mo reta ba re ke modimo wa bahule ba ba phelago, ke batho ba ba bontši ba tsamayago magaga, ba tsamayago dinoka, ba tsena ka gare ga dilo tše di lego kotsi ka kudu. Jalo gale ke bolela ka taba ye jwale le a e bona le kgonoši le tlo e bona gore ba ba malopo ba ge ba bina mpogo e ba bina the same go swana le ba ba ZCC. Ga go ne phapano ka moka le mapostolo, ga ba ne phapano. Koša e ya bona ke koša e swanago, ke koša ya ntho e one. Mokoto ba a bolela re ke dinonyana tša lesiba le le-one ge di fofela poleke e one. Tate Mokoto e hlalošitše gabotse a re ke ba metsana ya pejana, ke dikereke tšeo re di bitša gore ke di-cult. That's why le bona channel ya ka ke e bitša Mzansi Cult, ka mo ke fele ke naketšile tša setšo tša manyalo tša ka moka, mebino ka moka gore ya tsamaišana ka go fela ga tšona ke dilo tša setšo. Jalo bana bešo le a e bona le lena gore no ka nnete mo di a boa, mo di boa go selekane le selo. Jalo le tlo la ba bona šibala ka moraka ba bina ba reta motho ba lele ge nka ja ka khora ke yena le kganyane, ke yena mogwadi ba, ke yena wa nnete ga a lekanye le selo. Ke a gopola le nna kua morago ka ge ke ile ka le botša gore no ke be ke fela ke tšea le patšana ke engwadile 6 to 6 re tsamaya diphuthego re bina bošome. Kore ntho e makatšago e nngwe bamamedi ba the change radio le ba Asania ko gore ge ba etla ka ga gago ba hwetša mo fase o swantše o bo kgopile ka boloko ke bolela ka makaka masepa a kgomo ba tšea ba kgopa ka ona ka molapeng gore ba tle ba bine. Jalo tse gore kgomo e emetšeng ka re ka mo Limpopo la bona ba bine ba re ke mmina kgomo motho. Jalo ba tšea dilo tše ba bina ba kgopala ka boloko le ba setšo le bona boloko ba bo berekiša. Jalo la bona gore boloko jwa kgomo ke ntho e nngwe e le gore be e berekiša ke bona batho ba dikereke tše tša metsana ya pejana. Boloko jo gore o tlo bina bo go kgame o fetša o e tšwa kwa ntshe o tshotša dinko tšago dithibane o fetša o swara ke flu kore o hwetša bolwetši jwa flu jwa mpogo ka baka la dastele ya boloko. Kore e ba nyaka gore ge ba etla ba tiša phuthego ba re ke dithapelo ba hwetše o rile, ba hwetše o kgopile ka boloko joo, o kgopile ka jona le meboto ka moka. Ke mokana ke mo ba tlo tla ba kgona go tla, ke mo ba tle ba kgona go tla ba tle ba bina yena mpogo ena
ena Mpofu ge e go tswetše o swantse o meme family ka moka leloko o rakgadi ka moka le bomamang ge o sa ba mema dithapelo tša gago ba tlo go botša gore ga se di a fihla le godimo ene o sa tlo e dira gape ge o ka tlogela family nngwe ya geno wa se ba botse ka moka swantse o ba botse ka moka le ba le babina wa malopo le bona o ba botse batle mo phuthegong ye batle ba bine Mpofu. Ke gopola ka leng la matšatši ge go sa phela Kgoši Ntwampe ka re magolake ke ngwana wa Kgoši Ntwampe o ba nkanegela a mpotša re nakoela go sa phela Kgoši Ntwampe o be a sa kwane le kereke ye ya Sion o be a sa kwane o ba re ga e kwa gore go na le phuthego batho ba bine ba tlišitše phuthego a romela bakgonyana ba ka mošate ba be ba thunkanye phuthego e ka melamo goja kore ba batho motho a tšampa moto bona mmiri ba re tla re ke mmiri moto mmiri o ba o rile ka mobu a o tšampa ba mo mesa ka molamo gore a ba rometše ba re ka no re monna Modimo ena Kgoši Ntwampe ka re a ba a sa rate kereke o ile a fetša lebile ge magolo a sa phela a nkanegela gore Kgoši le yena ka nako la pele o ba a sa e tsene kereke ka baka la gore o ba a tšhaba Kgoši Ntwampe o e tsene gore a hlokofala ana mola bo 1970 or 71 o e tsene gore a hlokofala a thoma go e tsena mara nako a sa phela o ba a sa e tsene ka baka la gore o be a sa e rate totally o ba a sa e rate ke mokana a nkanegela gore Kgoši ba ile ba mmetha ka moleko wa loto a mmetha ka moleko wa loto a re kerekere ka maya ka mola ka mo go apala a ba fetša lebile loto le moleko la loto o mmolaile jwale ke no bona gore ka baka la o ba a sa rate kereke mohlomong ke ba bangwe ba be ba e tsena ba no hwetša gore no re mo tloše a re mo chifte gore re kgone go tsena kereke re lokologile ka mokgwa magolo a ba nkanela ka gona o ba a sa e rate kereke o ba e hlwele ka kudu le ka pelo ya gago la ye ko lena Mpofu e mo ge e binwa ga go na le lešaedi o no bina ka mokgwa o nyakago ga e ne bošaedi ka gare le go opela o no opela ka mokgwa o nyakago ga go na lešaedi o no hlabeletša ka mokgwa o nyakago wa moreta ka mokgwa o nyakago wa kwa ebile ba mobile ba rata ba re ke sebata sa dibata ge ntšulela sebata sa dibata ke fele ke ekwa ba re ke sebata sa dibata ke nkgopotša nako ke sa nako poniwane ebile a mpodiša rena ke nna mang ke re ke wena sebata sa dibata ke a bona lebile a kgahlega jalo le a kgona go bona gore gabotse mo ke go se tsebe nna re di bone re a tšwa re tšwa kana mo kerekeng ya Sion re leboga Modimo ka ntate Mokoto a kgonne gore tsoša borokong jo be ntse re robetse go jona jwale bana bešo jwalo la e bona tabe ya Mpofu ye ke tabe thata ka kudu gore ke tumelo nngwe o e bona gore no a se ya bokreste straight la e bona gore na e lebile mo kae la e bona gore e lebile mo kae a nke ke le lebogeng ka moka ba belethaditše taba re felelana re tla boa gape re kopana gape ka leng la matšatši subscribang matšhentšhere le juo le maasane ya subscribang le thege channel ya Mzansi Culture Show jalo ka ge ntate Mokoto le yena a ile a bolela a re dumelela gore re fe re tšea tše dingwe tša tšona
re di fa ka mo jalo ke a leboga tanko